Sanibonani bafowethu. Bengeke ngayicela leyo ukuthi akuvalwe. Kodwa-ke singakavali asambeni siyoshiya lo mthwalo RFG sofike slash umthwalo ye-PE. Kuyadilika nje la kulokwehlela ngibamba umoya. Ngithe ngiqeda ngizwile ngento ethi gqi. Ngangazitshela ukuthi ngabe lento engiyicabangayo. Indlela yakhona-ke bafethu ama-rempu yehla yenyuka but ke ayikho into osuke ungayenza. Indawo nabo bayibeke la kuzokuphoqa ukuthi uzolayisha khona. Ngihlekiswa nayile comment-ke nje indlela iprice esho ngayo awukhulume enkunzi. Kade ngidlala ingoma ayizwe indaba engoma. Kulungile-ke bafethu asambeni-ke nohambo lwethu yimi lo. Ngihambisa amaphepha niyangibona nje ngizicobekele vele ngizikhathalele. Yasho phela isikhathi sebhizi ayike bafika amaphepha lamaphepha walomthwalo engizowudiliza. So uma uzodiliza ufika uhambisa amaphepha ba-check bazokubiza ngesikhathi sewolati. So-ke into yami isho ukuthi ibivele izodingeka nje manje babe bengibiza same time. So into yami nje la ngisangena ngisewumuntu ozo-offloada but ke angeke ngisaloke ngiphuma ngiqalela ngenzeni. Isikhathi engifike ngaso ngifike ngesikhathi nabo bese lunchini. Okay, ngimile-ke la esangweni baya-check babheke imoto phakathi ba-check na ukuthi akekho umuntu wesifazane umphethe yonke lona. Ngibuzile kodwa uthi yindaba suke beyi-check lapha bangangitshela kodwa ngiyabona. Okay, i-truck ngibingcolile bafethu ngivuke e-truck stop eMaritzburg ukugeza kuphele ngikwenzile ngadla phansi ngoba bengivuke vele futhi late sekukhathalekile bafethu. So-ke ngithe ngifika la ngangiqhakazisa ngenzani endleleni bekade ngithenga ukuthi. So la benginetop embili sengisiqedile istop sokuqala ePick n Pay osePinetown. Sengiza la sengiza namaphalletha awu4 engizofika ngiwashiye khona mase ngiqede ngiyalayisha. Nakuloko kwehlele kwafike ngashaya khona i-U10 kwafike kwasusa umsindo basho mami layishile minjani yonke le nto kodwa akasikho-ke lapha. Ayikho-ke bafethu indlela yokujika la ufika ujike khona kwesikasakhile buda ipinkabi yami. Ayimi lo ngishaya i-U10 la ayangiyitsheli nje bafethu ukuthi ngakhona inkinga khona. Mase ngipakile ayinami ngashaya amahloni. Bafethu bekumoshakele bafethu. So-ke bafethu iy'nsizwa ngaphakathi ziphumile-ke zazongisiza sataka. Bafethu ngiyakutshela ngajuluka ngamanzi te. Luckily-ke akuyona izinto ebezifa phakathi kanti futhi ngazi ukuthi isimo esifana nalesi asiqali ngami into ejwayelekile nje ukuthi yenzeke ngalo mthwalo. So-ke bawudilizile-ke saphekha kahle emva kwaloko ngalayisha lo kade nibona ngijikela kuwona. Sengiyaphuma-ke sengiyahamba-ke la. Yabona nje ziningi izinto ezikusokulisayo la. Kufanele ugade imoto encane amanye amakhevu kufanele uthi ukuba wild ikona uma wathatha ngesimo sokuthi ucabangele iy'nqola yonke leyo nto leyo. Nakukile kufike kube khona isemphelandaba lana ungaphinde futhi uphinde uwise umthwalo. Hayi kuyobe uziqhathe nozike-ke wawisa owabo osuka kubona. So into engeke ngiyenze ngifike ngime enzansi ngilinde irobot libe kucoaching. Emva kwaloko ngithi deflock ngithi gear number 2 accelerate yoshona phezulu. Kukuwena ukuthi la ufike uthatha u-right okanye ufike wenze njani. But ke mina ngaqonda straight ngoba indlela yami ngifuna ukuthi ngiphume ngasekhona uyobha kukhona la ngifuna ukudlula khona. Nayi indlela yami kahle le befuna ukudlula khona. Ngifuna ngidlule kulo mama la. Ngithathe izinto ngithatha uKhisimusi khona lo Khisimusi ekade nobona ngicelwa wona. So njengoba nazi-ke bafethu ukuthi mina ngihlale ngisesikhathini ngiselolini. Ngibonga uNkulunkulu ngokuthi angiphele umphefumulo eduze kwami. Bona kongisizayo-ke Nkosi yami uthengele zonke le ngane owangifica nginazo. Nkosi yami ngiyazibongela. Hayi-ke bengekho-ke right ugel lapha naye engaziphilele nami ngiziphuthumela. Uma ngithi bhuda amavuso nami ngiziphuthumela ngashona ku-N2 kuwona ku-N2 lapho ngibone sengibona ibhuda yami amavusela umjida wafethu urelaxe kakhulu uyamazi umuntu bafethu. Okay, ngangiyiqhuba kanjalo ngoyifaka phi ngiyoyifaka ku-N3. Ngise ku-N3 babe bengifonela emsebenzini kwathi ungadlule ePinetown udizili uthele khona lapho ngoba eMaritzburg engazi ukuthi udizili awukho. Ayinangampela ngabe sengingapholisa maseko sengiyithatha-ke sengiyoyifaka phi khona le ko-Crossroad kwesikabani kwesikabhuda Khalad. Athi yabona-ke manje madoda ngiyibhala ngihleli-ke manje. Madoda kumnandi nga-TikTok. Ayinangampela ngayithatha ngayifaka. Uma ngithi ngiyayifaka hayi bo naka amathela ami sengiwabona futhi esengaphambi kwami inyosi.
ngiyosikazwelonke. Ayina ngempela ngathi angisayiye kwenye ibhawuza ngiyongena eceleni kwakhe lawo ayana. Thina-ke sithe safika sithi siya-check-a-ke izinto zezadizili kwathiwa hhayi aninamalitha nina nipaye kancane andawafaka lawa amancane akhona. Hawu mengithi ngiyabheka hawu sekukhona enyethelayo thina sikhishiwe. Vele ngabona ukuthi khona abantu abangani babelungu shoda kanjani ngamalitha thina kukhona abantu abafike emva kwethu bavele bafike bathele. Hhayi kulungile-ke kwaye bese ngidedela kumfoka Mgobo la esephuma nami-ke ngizongena nengiyosinayib isi-right into zayo sezongena. So ngesikhathi ngiqeda-ke ngibe sengihambe ngiyogeza futhi okwesibili osukwini. Nikhumbule phela ukuthi lapha bangibulela vele ngazitakela-ke ama-cardboard kodwa ngiyadlala abafethu bangisizile kodwa-ke bese kungiphoqa ukuthi ngigeze. So mengiphuma laphana-ke ePinetown bafethu ngihambe njalo ngaze ngayomaphi eSpar bengifuna ukuthola ukudla. Ngangakuthola ukudla ngafika ku-Empty ngaphuma lapho ngaya egarage eMkhundini la ngifike khona ngathenga uSiphamandla ngasho ngathi hayi seniyongijaja mina ngijaja ngiyazizwa kodwa mina emandleni. So la kuba kabili-ke lolini ithi ubulawa yiloli noma ubulawa i-energy drink. Hayi nangempela-ke bafethu yimi lo sengiyikhipha-ke e-truck stop yaseMkhundini sengiyaphisa ngiyakahani ngizofike ngidropha ama-invoice mase ngiyafika futhi nakhona ngifike ngishiye lo Christmas lo engithe ngifike emakhaya ngangifika ngangibuzwa ngawo. Kodwa-ke bafethu sizohamba sambe size siyofika kuyona yonke leyo part. So uma uqeda le vlog wenze sure ukuthi uyangena uya-check uzobe ukhona u-part 2. Ngizodedela ama-vlog amaningi ngesikhathi esisodwa. Mhlawumbe ngizodedela ama-vlog awu-3 futhi angahlambi ngizodedela ama-vlog awu-3 ngesikhathi esisodwa. Nanku uChristmas ngafike ngawushiya-ke lapha kwikhehla lasekhaya ngabe ngiphuthuma. Ngiyabona ukuthi la imina ngedwa wenza uyesilima utshani uyabona ukuthi imina ngedwa onotshani ngaphansi ukuthi imina nje umuntu ongasayo ekhaya bonke abantu baya emakhaya. Nangempela ngangiphuma ngiwurun ngiyongena elolini. Hayi ubeke washoka usakhile wathi hayi inkabi yami la fana nokuthi wena uyazivakashela nje uzele PE le nto ilayishile la into engekho kakhulu uzobe uzenzela. Ngathi usho kanje enkaba ngathi hayi sobona. Nangempela-ke isihlone sikamhlola hayi inkunzi biyenza amanga kwayikona ukuthi hayi umgaqo uyabheda kumanzi unenkungu unjani kwaphoqa ukuthi isimo sehleke kubuyele ngendlela ngiyadlala futhi bengingagijimi bengizihambela hawu semi-serious nani. Alright-ke bafethu ngiyikhuze njalo-ke la bengifuna ukudlula eSpar eMerville bese kuthanda kuba mnyamana so ngi-odile la ngimile futhi ngiya-check-a lapha yize noma ngiyazi indawo yangakithi ithi akuhlushwa kakhulu kodwa nje ukubheka ngoba phela ibhadi ngekulazi. Hayi nangempela ngiphume ngiwurun ngibuyele etruckini. So into yokuqala-ke uma ufika etruckini nawe yazi moto ungekho kuyona ushona le uthi sipele uthi intambo zamalight uthi mabhethi hayi ubone ukuthi hayi zonke into sakhipha ngophela kuhle ukuthi into uyibike ngesikhathi ubone ukuthi nayo inkinga. Ngikwazi ukuthi ngenzeka inkinga la ngize ngiyoyibona kwenye indawo. Hayi bafethu yabona inkungu uma uyifice eHilton usuke wazi ukuthi nasemafatini inkungu uzofika uyifice. Hambe nje ngoma-hazard ngathi underbag ngathi njani underbag yafike yangixaka okubanga ukuthi kuze kugcina ukuthi eCockstad ngize ngigcine sengifika ngasikhathini kuyoshaya o-1 ekuseni. So eCockstad-ke ngifike nakhona edrobheni lakhona uyabona sekuthuli sekuyintathakuso uyabona ukuthi hayi cha sekuhamba thina nemoya engasekho-ke manje emgaqweni ngalezi y'khathi lezi. Hayi nangempela ngabe ngiyidiliza njalo-ke kulawo maremp akhona eCockstad sengicimezela nje ukuthi Nkosi yami e-truck stop ngiyofika kunjani. Leya truck stop iyinkinga ngoba uma ufike kugcwele ngempela kungasangeneki nasesangweni bangakusiya khona ususesangweni lasekhona e-truck stop. Hayi nangempela ngithi hayi ngiyabona nasi ispace isikhonyana la kanti hayi angibuzange la ngene. So mengingena nje truck stop hawu caca ukuthi cha ispace asikho lokwangempela futhi nami ngiyazibonela kuvalwe ngefridge eminyango. Nangempela kubrother beza kumina ezongibikela udaba uthi hayi ndoda nawe uyazibonela hayi ngamncenga cha bhuta ngiyakucela akusavumi ngone lelo nje imiphuma la uzoza umhlola kuthiwa ayiwile noma kanjani. Hayi ayikho into engingayenza hayi ubhuta athi hayi kulungile la madoda lawa akasesifikile alinde i-escort. Wena-ke into ozoyenza la uzofika upake emva kwabo. Yabona-ke mase kushubile e-truck stop awubusakhetha ulala ngisho eduze kwefridge and lapho kunesholi yefridge lizovuka kodwa 1:30. Nangempela-ke ifridge livukile lavuka ngezikhathi zalo bangibeka kwenye indawo nakhona wavuka bangibeka kwenye indawo okugcine sengizoma la ngasengizopaka ngasesangweni-ke ngo-5:30 ngisalele lapho okwangempela ubuthongo bekade ngilale ngibhukhi i-escort ukuthi ngizofuna i-escort ngo-5.
Wafika umuntu wayesikhothi esezongilanda ubuthongo busangibambile.